Bagaimana terang memelepaskan tenang dikatawe paparangan kenikan kena bangunan batek kadang anu moya tantu loba gogodan tantu loba gogodan tapi niat kedah kebat ku gogoda ulah hebat galak ya diri mah masih cari aci berkatane padalangan meletan terjatikan aturan mudah-mudahan bangunan alam api cino agama anu nyarongan sadaya iri sadaya iri ngalag nyanggakeun kawilujengan kasadaya kaodangu bat bentiri semang baranjang beti dapat tanggung malah orang katanya itian dan betul kau nyatian ngawat kadali tinglan Allah apa aja solasi mah apa solasi sarang mangan ngalaci kurasi si gawir ngalaci kurasi si gawir Mika asih Mika dede olah ukur dina biwi kemawiran nadaon teri ayam lewengan wae ayam malemah lewengan wae ibu ulasa mitina bentang bisikan apa hajat kali ibu bisik kali udah mega hati hentak boleh malah auyana kamerame ariki tekapi bagan
kaburakama Mama Sinta nu bager kabora kabawa ku angin batin mah eta kaanjeun bawarangna teh ani anu mana bawarnya pirakeun janji Aturan ka urang karang tileng sadaya ci. batai labang saar siram di labang bos petei anu mana Aya betul teh. di labang seur tak tamang Dikocek neng Basma. gerege di tambih nina hanjakal anano deui seueur halangan Tabah. kumapi warasenana rasio menyimpan kuncar hidup kumapi warasenana menarik keteriatina menarik sor kaparayun Takota make aturan Dagala dang ogeran sor kaparayun deui cik Dangkan ngawujud tarapan Urang kedung bulu Aya Pamandenang Paasih kaparayun Berjuang Olah indirah Belari Di depan pangeran katinem nah janten apa RT Sabdi padahal
so kaparayun nah. pamit teras kana takdir kang noong pasti diri loba tak no lebat anu lebat reksa kuktosan rarawasan masaktia bicina tataya kenapa salalamina suara dari mana kamalan ingkang nama nek parek paanggan tontonan ati bingung kalate kiara sana tanadan kantong harapan maksudnya kangen tapi bukti nanyakan anakku denang mona kula di hadapan tangkal puspa alah alon cenah kula kumaha cenah gipot daun jadi saksi alah ari arang kedung wuluh aya kula aya nah jangan layu edas garari murah kemana tobat asih gurih telasku datang alasan alah kumaha urang duaan mama cinta deui aya mamah cinta apa sinta koma layan kurang kedung liar kula antika bawa lamunan edas we tetep anjeun apa RT Sakji nusakeun niru jajantung tobat orang apa karang RT tilang deui lamun angga eta mantap geri ngalah
asik dede oh angin tresna pentang alah ari teh ani kali aya pula sampean nitipkeun ati daun puspa mama senta deui jadi saksi nu pangesti saksi nyana jumpa eta tolong kau susu agama aya apa na cinta anjeun dia sanepangan merek beja anganano teh ani aya lah ngababerat kuring orang gedung ulu Teman mawak beja kanu rungesing berang beting sor kaparayun dana puspa nungeongan pulang kedung wulu berwaktu orang tuaan dekawin berapa pagi arek tilik teh ani berapa dirina kudaun puspa mama Sinta no ayona maruragan daun degan ngagopaya jika no mere harapan mondar mandir alah pada ke mana ceneneng nani asik ngobrol asik jeung kabogoh reren alah ari neng tita aya bari janji mamah itoh deui asini pasang supaya doaan bari silih kecepet silih rusak
Film India Kebenaran angkote kosong muatan jadi jangan ngobrol nang padudu waang naik mobil angkut ka kota Karawang wang weng nyarita atah kitu maksudna nah asalira tulus apa tak perlu ngabohong anar perlu bisa lamun tulus syukur bisa santen sanadeni gerawa sasaha Obat. asal eta ulah bohong tapi mah sayang ulah jalir janji upami peryogi parayunti Talira diantot pisan di ati wangi apan talira tataji arek kero tele ati kita lonte kepikiran api dino papa di kangen na atuh ayah di mana Awas. kakori jadi lamona jika Allah nu daya kering rang karing kumaha kalakuan api cino kawas hujan Allah sabar macena poe midang api yan kameramen temalire udah real kabating kola indi onggah hati Dike boy. Dike boy. di imah dagana cici pajar ayah soal penting At. mana ore ya kira neng ya kumaha aji bang aneh gede bedaan kumaha di wartosan kakak kasenian nangtos ari resep kana kasenian tentang tuh loba garapan loba garapan
sabab kodok latika gitu dangdos ayang lebih gampang lah gampang kumaha ngadak alah kukuh rusuh ya teh rasa di sakedeng komis dipuang lasku areng alah dapur tadi pikir pagawean luwes ngaluci bemakan geri semi pedah siang iya iya neng ya pan hirup neng nani kada bertekad Asik. karakiro Hey. awe jaya katinggalan oke gaya ante eleh Apa? koboda orang lekanan apa ngaya Coba. lekanan paringan ya buatan kaewa patuan uladek arah mon maksud penangis gagal Sobat. patuan uladek arah wapadi mon maksud penangis gagal monisuk de poen alah hari teh ani ayak keneh cenah monisuk sore merenah deket Asik. baju berumah panen tenang tuh layu berem layu berem layung sari aduh maju barang maju su nyari lucu beri maju bayusku gede kulitnya lucuku gempat pipina bayusku panjang
Tina Tobat. Raja Naditaros agalah tahu imung Direng kopang godil api cino capek berem lada Tobat. taksir orang taksir neng tita kagungan saha Ah, direng eta kopang godil cir, cir, ayah hilut dina cadang kumaha cenah. taksir urang taksir naon anu bulet panjang naon Ah, eta lopang panika eta lopang kasusah alam pangagagah nadangan karena perang tabah maju bertempur jadurek mundur ikhlas rela jadi masa tentara kita baik. ngembana tugas asik disiplin Hey, ketentaraan hey, hei hey, hey. tegali dengar sanajan loba godang bertempur di gunung bertugas di desa Digoyang. istirahat los ka kota Mahayu karena hiburan baju hejo Ah, baju hejo kumaha cenah. operasi meriksa di gunung baju hejo baju hejo tugas teh aya di banyak kanayongan datar gunung urang karang tilang tinuhuran Tobat. dampak aku tak uyunan keningkatkeun pangangunan Hey. Dapok joko saoyonan apa kadus keningkatkeun dapat wangunan bayu-bayu kinayungan nyacara gunung apa hajat kali ibu alah ayah Ampun, Neng Desi. bayu-bayu kinayungan alah Up, nyacar up, gunung nyacar gunung keliwetan ari Neng Desi ayah mangga urang sasaran majengakeun seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang warisan karuhun urang hey, oh, oh, bayu-bayu oh.
nyacar gunung paliwetan nyacar gunung paliwetan Alon-alon lah. kapung aku ramah kapung ukur katun sarhidep ayana kajampang sari ayana kajampang sari kapung aku ramah kapung aku repah kurayati ayana apa tepang deui ayana apa tepang deui Dikocek. ngapayuna para perang liar meja lom kiriwil ari ojlok pakiriwil Giriwil. Euy. eta mawa rupa lom kurunyut ari ojlok pakurunyut lom kecemplung kecemplung Dikeboy. timbang Digoyang. olem kukumpul ampul kita tali anteng apa aja kejer jejeng lengan lempeng panon manak sirno mandi tah lauk mereda harun Dikuber. mangga gerak tuang gerak mangga ditanggung dedeuyeun mangga tong izin Allah lampana cakilu ukur di lambung lampana papatong kala di bawang buah panas culing kala di jelek Kawul. panon belek tambung oncong ditetepi harap saya siap ditatap ditukang lenjalan oyang untuk nasi pasti kapan sipri dekir tidak sederhana Dikocek. kadang api turun awon model ayeuna lawan sama saya udah mehran Nabi Ali nanda tunggal ora bade ngama syarat utama sana osana aneh aduh angges kealaman bangsa kiwari jangan jinala lagi manis duluan majar areknya bela sakti sana hiji betulnya Antayun dalir sumpah salah anak mewawak asik Ari ayun ayun di ayun man ayun ku sampi Ari ayun di ayun ku sampi adik kaleo ku karembong adik kaleo sok ku karembong di api mah api halire di api mah api halire aki wong ada kelingan amasaka masakan api
berlayang olah lali kesopanan dengan sekap lilangkan pura-pura makam lirik dengan dur padahal hati tertarik lan ngawur minum kopi nyemrat nyembur asal anjiane cukup aduh deng deng ame rabus ame rapot sagak goreng asik 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 Kawul. Ha, hey. aduh kopi nih mama aduh cinta kopi nek atau batu keti tabat pokete aduh manis percis kayak belayang pura-pura matam lirik etane ane dhuwur dhuwur hati tertarik larangan asik asik enom kopi nyambat nyembur aka sasar mandi ning jumur danur kenang takolam bandara patama Oh alah iya. katingalen wong bagus katik tekane Oh alah iya. Bintang gampang rabita nyuling Bita nyawa rabita nyandi Mama Sinta Iya. irang-irang gambarane wong irang saparane Oh alah iya iya. Janora gunung hai hai sekolah Banjar Patroman Banjar Patroman. Kadi wong bagus mas kang datang kasih tekane Oh alah iya. Triau golentang kembang kuyanti Oh genteng. koran adangan koran bangan goleti sing emana-mane Oh alah iya. ena dramayu kota ayu tangi ramah akeh wedine Oh inom. aja suka ajak kemuyu pola madi ari arabine Oh alah iya. ogono-ogono digawe sawah angel temong ngabanyo nane Alah iya. adorong-adorong digawe susah angel temong lakonane Oh alah iya. tole-tole sibuk ngelung duite wong karangati leng raduwe duit nyawae karo koncone solas sipun malas maring tukang kenangi ragawan duit nyelawae karo koncon atole-tole si Andi ande lumu aklanati apa se Apa di zaman berjuang berasa ono andi ajar dewi semana
iki apa Ayo, ayo, ayo. Penuntut kapadarat kapirangan dia wangi tidak kembang balik wonge moy kamas ada yang gemoy Apa-apa? asik tangka nama tangka area alah ayah Tangka kele kamas makan oper susah kamalawo kaherean nyanggakeun mah nyanggakeun sabrang salayan labat kamah labat cabe makan teh nyanggakeun mah nyanggakeun hatur lumayan labat kamah saya mah awas asik awas eling maka eling bengkang ning bumi alam terbawa bayangan lain katanya pengawasa lisut kali ketonjor banyune milik nasaten atene mapolan balera orang gunung sekolah Banjarapatra